Mega dopena novinho kata le egbefe kekenyi hame. Mau ga wonukunu gade ole miafa agbeme. Alebe echo mon popo ya nami. Be miaga temno ye fakplanti le gapopo yame. Ne mi kata miaga ho. Enududu kokoi sikenye fenya te fenya matron la. Ye fenya matron la untie megadore mia novinho kata pen kuma gapopo yame. Alebe le de kaomela. Mio kata miaga ide yefe enyanyula me. Novio enu le yim eye o le yim voa o me le yim de le keyo ayido e gomenye bena amegbeto ke globe yenye prophète yenye pastor yenye maopedo lala o kata otro megbedo enyatefe nyala eye wonto chofe susume fe nyao heno agbogbolom ne amo eye tefe mo hake amegedeo kenye amesio matem se Kristo Yesu fe amenyenye alo maunyenye gomola afima e amemo amegero ha ba no na egbe vonovinye medibe madde nde gomenao le gapopo ya mesike nyakomi le tu e o anye nu sike la de nyekloji alegbegbe ke wa webe wo Kristo to nyenye la ala deblibo elabe egbe amesia me le gbogbobe menye Kristo to yes eya nene ma odiba mi anye to ema mi anye to le blibo dedeme e asuboe le gbogbo ple nyatefeme alebena nusiokata mi le mokpona le eya mamela ne ukata ne sumiasi pepepepe abeleke mauto de anyene eyeto hiaba mi ase enu gomenye eye mi anya nu siketutu wo miele abe ame betoke mauto wo de fo nonomenu eye esimi jenu fo mala yento e gacho edokui gacho vanami hewo edokui vi bena to eyama fe amenu veve mavo mamela nyeklo sike onye enouveau la ple voli tochala be mi akho dede popo mi akho vovo popo e mi akpo agbe to eyame eyeta no vinye nous de la fille me dibe na se comme eyo hiabe na cho wo chidemu ne na tom se comme tututu aleske o jero e aton pere mi o katanti abe alebe gbogbo de kakenye ma o fe gbogbo de kama ne wa klo mi alodu e mi asubo mawu aleske o jero ta egbe fe tanya sikele mi asenye bena mi apo khosefe nyatefe nya hohlola khosefe nyatefe nya hohlola bene mi ase gome eye ye mi atemu no khose siape nusikenye mi apo khosefe nya hohlo ke mi kho Yesu gisela ejebe mi anye ne mi menye ola adefu be mi atemu atosi Kristo to vava novi hika jagudu eyo jebe nenya tefe el agbedimla va mau kenana agbegbo
ne le xɔxɔ dim la va Mawu ɖeka ke nye xɔxɔnala gbɔ. Ne be yeavo la va Mawu ɖeka ke nye vovonala gbɔ. Ale be wo vovokpɔkpɔ, wo ɖeɖekpɔkpɔ, wo ame nyetɔtɔ zu ke megawɔ nu vɔ la be nanye ame ma tututu. Elabe ame ma nyenye me ye nu siwo katã kpe ɖe ŋuti abe agbemavɔ ene, abe agbedidi ene, abe enunyoname ene, abe nudzedziname ene la, wo katã wo kpana se esiawo ɖo. Eya ta Mawu nya gblɔ be ehia be miadi dziƒofiaɖuƒea kple eƒe dzɔdzɔnyenye gbegbeagba eye ɖe na enu siwo ehia na mi la aƒetɔ ŋutɔ la tɔ kpe ɖe ŋuti na mi. Nɔvinyewo, lɔlɔwoe me yɔ na mi elabe Mawu wɔ miwo katã ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Vɔ le esia me la etsɔ ame ɖewo tɔxɛ bena woaɖe gbeƒã enya si yetsɔ na wo na yeƒe dukɔ. Eya ta mi ma dzudzɔ o, mianɔ etsɔ na mi eye wòhiã be miawo hã migadzudzɔ esese o. Mi se eye miaxɔe wòanye miatɔ eye wòakpɔ nɔƒe le mia me eye wòawɔ eƒe dɔ hã le miaƒe agbe me. Eyawo nye nu si ke le vevie ɖe na mi abe amegbetɔ si ke di be yeanya Mawu alo amegbetɔ ke di be yeanya eƒe wɔla. Elabe nyanya anya wo wɔla la ye nana be alafo hã va kpe ɖo. Eya ta míaƒe xɔse ƒe nyateƒe nya xɔxlɔ la woɖe fia mi leke. Eya ta mi gblɔ be gɔmesese kple enunya ne su mia si alo ne su mia si ku ɖe gã enye Mawu sosoɖa ƒe nyahahla la ŋuti. Gã ye nye Mawu sosoɖa ƒe nyahahla la. Egã enye Mawu sosoɖa ƒe nyahahla la. Ne enya gãnyenye si ke le Mawu sosoɖa ƒe nyahahla la me la, ala ke ɖe Mawu ŋutɔ ŋuti blibo. Mia be Mawu gbɔgbɔe. Vɔ ne ato ye me tututu le si ke nyasia toto nɔ ne trɔ ɖe ŋuti la, ala kpɔ yeƒe edɔ wɔna tɔŋtɔ le agbewo me. Gama la nya le be azɔa yenye Mawu ƒe vi. Ye woyɔe be Kristotɔ. Amen. Nu siawo hiã na nye kpli o egbe. Eye wòle vevie be nase egɔme. Nyateƒe ne mi hle nu le Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ tame etɔ̃ kpukpu wuiade agbɔna mi be leke o. Kpukpu wuiade agbɔgblɔ mi bena the mystery of our faith in Jesus Christ. The mystery of our faith. Miaƒe xɔse ƒe nukunu alo nuxɔxlɔ tɔxɛ ɖe si ke wohiã be nye kplo mianya. Ne mi hle nua le English mea, egblɔ be alo miatɔ hle le ʋegbe me alo frase gbeme tutu gbɔ. Et bien avec Timothée, le 1er Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. Sans contredire le mystère de la piété est grand. Celui, Dieu, qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? What is the meaning of this
word that we found in the book of 1 Timothy chapter 3, 16. Yet gomede. Bible English beyond all question, the mystery from which true godliness springs is. God appeared in the flesh, was vindicated by the spirits, was seen by the angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Amen. When we read it, this is the word of God. What is the meaning of this? Simply and clearly, this person want to let us know that it's a God himself who appeared in flesh and came unto this world as a son of God. That means Jesus, who is the Christ, is God. Amen. Le mystère de la piété est grand. Dieu qui a été manifesté en chair. Tout simplement, si nous voulons comprendre le chapitre du premier Timothée, chapitre 3, 16, cela veut dire simplement que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair et venir jusqu'à nous sur la terre en tant comme fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus s'est laissé, Dieu s'est révélé ou s'est transformé en humain. C'est ce que la Bible dit. Without question, this is the great mystery of our faith. God was revealed in a human body and vindicated by the Spirit. He was seen by angels and announced to the nation. He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory. 1 Timothy 3:16. Novinho, midu la nye, adesi nyire bena, gan enye mauso surapa nyahahasia. Amen. Gan enye mauso surapa nyagasia. Mauso surapa ga, shekenye nuhoro yade, fika olo. Timote fa gbale lem egomede nami. Timote fa agbale banto etam to kukui amade. Kukui wi ade reku. Amen. Ele gomede nami beri. Eye eje fambena e gaenye mouse surape nya halala. Maude edukisia le ntilame. Ocho afiene le bobome. Hallelujah. Ede edukisia maudolao. Ode gbefe le trosubolo dome hiye katame. Oko eji sele hiyame.
okwe yideji le ntikokwe blibome novinye mawenye amekao fika mauleo maule pe efiasi peji ede enye klotala egbile pe fiasi pelade ani le jifonu tome nye klope nouveau ta eyo ble pe fiasi kuya tadido eye owedo kwe troedo kwe fa nonome abe evi ene eye oheji le agbeyigbe eji to gbogbo kokwe fa fufofo me menye maude ke le fimada hedo maubu ade ke ramiagbo mau ke to le jifolu to me ye gbon le pe fiasi pegbo denye klota benye klomi akpokoko tae benye klomi adogol mi aponu fo me tae benye klomi akpo agbe didi klepe mavo abaleke deux fois gbena miene vo e nouveau ola matin po emo le agbe mavo ya mo kebo amesi kenti oko ple mau topo dudu anyi siko do dadi kemenye elao fa vu alo enu ware ka fa vu ade nouveau ada ola yento tro edo kuiwo evi yo edo kobe mauvi se kenye Yesu kenye Kristoa ke na seconde se kako yenye mawala yento eva miagbo le untilame blevume le gbogbo eye o va dire que fiami le kemi awo emi akpode de la ewo efe dola mi eye o yida tishu ganti ela ba chonye klofo nouveau yi e chonye klofo nouveau ta yide aticho gaun ela ba gbo be louvo sike wo nouveau la e la ku ke ko bien fo nouveau gbo ota e ya la ku mauma kuna olo vo ede fiabele nouveau sike miama go to nouveau ke khotala e jebena ya de fiami nyabena e nouveau lala e jena kuta yena ile de fiabe yeku mauma kuna eye to mamala ewe lekebe chofe ku amala e cho mi apo nouveau yi eye o chofe pour que ko ri cho kro mi apo nouveau la kankan eye wo mi ba amesem ske ko eji sa zona akpo agbe ple epo mavo tano vinye ka popore mamile ya nu go se sere na sumia si viento ala be ehianami ehia na nyekplo be na se goma le ketutu ale be magalo gbadagbada ko ankobu bore kamele e yateo Yesu de kanye mawo Yesu kenye Kristo ayenye mawo magale kpedo ji don pe si agbe be na tontro mega yon ko bubare ko la bo mo yon ko bubure ta de mbe Yehowa to na nyo ko bo be Kristo to ne nye be atrosi Kristo to kola ko nya ji segbe ne na no Yesu de kayo be nye mawo hallelujah e yata e nyala gbogbo be na Yesu ye diva kenye mawo ye diva wo ye ko Yesu nous fiala nyuma ay ocho yefe a maunyanya cho khonami e mi kwagbe to ima ay bi ba go be ga tro de chipo e ga tro de pe fiazi pe galaji ke wodo siavo ta lo vinye edo la seno go meleke mauso so rafa nya harala enye sibena maunto yede edo kwifia utilame abe eviene Yesu Kristo yenye mawu vavadeka maside be na subo e na subo le nyate fekwe gbogome evo ko ekpo wo nofe eyeta ye yohel fragbale ta gbanto kukui amawe ne globana amen egbobele ko egbobe
eye nyala trozu untila eye ono anyi le mia dome eye mi kpo epe unti kokwe abe tenuvi si oji cho fofu agbone Yesu va abe tenuvi si kecho fofu si kele jifo boyne voye tonye fofu ke diva mi agbo donc elle le sigbe eye abe ke bi agbo o do edida ye to evale do kesi menya mereke bu le fima do edida ye to mawu an to evale do kesi vole nya nugbo nya gbogbo la gbo be o do edida yi de dorenti amen la megbe to fo nu poko ne vole gbogbo apadi la ye to eva eye va o do seremiata le oglobe chofofo la gbo la fe enti kokwe ene eye amenu fe ple nyatefe yefun Johannes enyala tozi ntila e va no miatome bi ago be nyala li enyala li pe mawo enyala enye mawo ke diva no vinya eya ta segome mais toto be na segome la bible signé mawo fe nya te fe nyaola Brenami le connaître ton fagbal connaître ton fagbal evelia et tam topu ku ya de yire weni ben ko be ke egbesigbe wa tro le o fe jime ple o fe mo vo oji eye wa ho Kristo abe afeto signé mawu enela ekema nu si chomo naola nu si cho mo naota o le victime la de nada enumake nekbe sigbe ekwo Kristo alo Yesu si kenye Kristo aji sabe mawene la ke gbe magbela nu si chon kume na o eko be to le jimena nu ke chon kume na o eye o le sigbe le victime ne la enumala wa de dida enumake eyeta ebi agobe ke afeto la nto enye gbogbo la ke afisi afeto fe gbogbo le kola vovo va la fima alors me probe abrode han no afima ke mi amesio kata ko Yesu Kristo abe afeto mawu enela eye mi edo jide eya de do komula nu chonu adekemeli mele mi afe omo o ne ko Kristo abe afeto enela nu chonde keme ga chomo na o que la do vitido ala senu serme la be gbogbo fenya yi eyata mille abe ahuhwensi dia afeto la fe kekle ple unti koke fiana la ene ne ko Kristo ma nu chonde keme ga no mo no nu serme la e mala kona o de seseyanu de kose yaji be na nyabe Yesu kenye Kristo enye mawo ne mawo bubure le yo be Yehowa le nyumenya ge ya sechola omo yo be Yehowa to obe Kristo to nanye Yehowa to ayo be Yehowa to Kristo to enye eyata mi nyo ne mi ase nu gomo nyirelo eyezi alesi Kristo fe gbogbo la le do wom le miamela etromi be miadi Kristo le efe enti kokwe me ha ke trosi Kristo to vola azole fe gbogbo le do le ma eye la trobe na no me ke le Kristo sia kenye jajenyenye kenye jojonyenye kenya mojojo le fa gbe no a yele me no gbe azo no bi lo to mi senya sia gome ne na woto le mi afa agbeme ne de popo ke le Kristo me na amegbeto fu mi katala ne wasumio katasi abe amesio mawuto wo ne de kebe wanye posubola ne eyata senya sia gome inyale ba to sintila mawuye ye trozi amegbeto va no mi adoma la be yete womi enyame pe no mo
il était là, il est nouveau, il est tout mis de nouveau mais et il veut avoir grâce na mi alors il y a grace alors am nous veut ton ami ne mi ga dal mi ar comme mi a onto e wo no sia wo e ta yo varo e ta no vinya mo kwese be esenya si ogoma e agbogu ko la pe nto be daga se goma nyire be nko le kakweli enye Yesu ma onto de do kufia nu ya Moses le Moses pa gba le velia men et ta to puku wene vai de puku ya to amabela nko si o la yo ni tegbe ya keji me fio kata la yo yenye amesi yenye je suis celui que je suis oh I am who I am et comment la yo ni cho generation to generation cho ma voix de ma voix que nko ka yo ala gbo nko ma ya alo bubu to icho jo de bible ma yo ala menyenye mawo ne egbale ya yo la ke o si bebe le nko abosan subo ale nu ke maje osubo yo Yesu nu kata ogba be Yesu pon koma yo Yesu Kristo to eminya imenye mabu bareketo Yesu de ka kenye mawa Yesu nu siam yi ye mo wo nu katato ne wo nu katato me de ke mabu burbale mi agobe igbale ya ma bi agobe ye mo wo nu katato e amana mo wa na ke si wo na ye me ye agbele na amesia ma ye agbema nya mo to pe kekeli la zo kekeli me apoto wo dona o wo dona mi se gome na to si Kristo to egbe kenkem to fi ere ma bomo ma ona yiro kaka be se ye o e nya gobe e ga isare Yesu yo o ira maulolo cho true forgiveness mission Australia pe egbe de ga se egbe ya para ton chonya o de dome na kperentiolo Yesu la gbe Yesu yo e ne se enya pa nyo kwa la wonu yo la gbo malo ma ona no plus le ye pe un se galame le Kristo de ka kenye mawu ke pon ko katata le jifo ntome la nyigba jipla nyigba te e yakoyi ye krusa ko hala jana e yakoyi ya de sala la puna to fi ahele ma foma ebe mi o pa hede da te divaro la be que si no to galo nya le pe fi aspeji mi o te divaro ta na ko se na mala e po ho e to si ma o vivava Yesu no yoke e pon nu do mo nyu dota que yo gore ciao e Isara Yesu no plura amen